Sarani Igreja Betel Timor-Leste, Husu ba Timor Wan Hotu, iha celebração Natal no Tinam Fomne, tem que banati tuir hahalo primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmau, lebe makasai mahom ba ema hotu. Sentido da celebração Natal, o Sarani IBTL que pode ser Timor-Leste. Sentido ida maka fote hose livro São João Ninian, capítulo 3, versículo 16. Maromakne hadom tempes mondo idane, pode fone ni wan mane. Na Jesus Cristo, mai basira nebe fier bania, at lebe lelakon mai biatu etan moris rohan lak. Ne sentido. O tema ka nebe iha, glória ba maromak iha leten asba. Dame iha mundo basira nebe maromak contente hosira. Ne sentido ida nebe ke ita tu tau hitane honoin atu hodi kriya dame. Ita iha itane família. Iha itane bairro. Ita suku nebe ita helaba. Sentido ida tan maka sentido ida domininian. Nebemos haturona iha livro São João ninian. Nemaromak ne hadomi tebezide iha capítulo 3 versículo 16 na fatin. Ida ne haturu baita, atu ita banati tuiri, atu ita hadome malu, atu ita solok ba malu, iha ita ne bairro, iha ita ne hela fatin, iha ita ne suku.